So hi guys, good morning. Non apor ke 11:26 lo nili tum dak hari Damsai mane picnic spot bonai ji pujalo dak bohapia Rong sor adak si dak ke pakosto bom lo non amuni tung alang litung bahai ke aleng dak dolo non adak si picnic spot bonai pola sinon adak ke chot po alang li aleng hani pison theni nili karju damji la sila so putak alang tu son si ke claim dam kambang agbahi pon unma un emala sini arju dam ikola si Nali ke pisang holo ne ho? Ni ke hanse sang holo di. To nali tu non ladak ke bonai ke la jitu color bit bom ke non ladak. Picnic do i dak. Komen tu tarik pe lo non pangcheng ke dak ke. Last pe lo pangcheng poni tu party bang. December last men di. Right ta. Kapulang li tu ji pakosto bom lo yo non ladak apa bom lo. Adim bang ke lang tu mesen nali tu te ilong lo ya ha. Yo la hai ke. Palang ni nang ritino kadang meta picnic spot. Asila so putak ini do arsang holang li tunon la so kam ki charipon polasi alang li inur han ang ko ki charipon ko an ag bahilo la sini alang han inur ba arjui ko la dak kam ki krem handle ken pon la so la alang li han arjui jeto ni non arjui ko la pu ya nang li men ke Imen prodiving hi nili ladang rong solo nili ta. Sila nili tum sila so adim bang epang tang sono no mai picnic spot semari pu. Sikada we rap sida me bang tami. Ningkan kimi enjoy kan bang sida me. Ke tarik pe lo nali tunda ke ni. Tarik mai tum non la pangthir bang kam deng pon mom lo. Pini ben la si pina big pen. Pu bang bobo muni tatum. Tuning ke 25 Desember pen ke muni tum ke bang tum do. Tuning la dim saur hoi masih ke bang tum adat aji tum so kini lo hedi. Kadang kita bang mom ta melo. Dak rong sor ta me pini ben da cheng mom lo kita kami claim ta. Jadi mani ini doi pun dia dak bang kami. Ini nali tu ladak la so Damsai ke ningkan kon pe lo jitu picnic spot ke ini cari pon mom ke. Donmarli tu bukri nang cuy tu nali tu na cuy puta nang li tu colongi da bukri arong ta do yo bukri at puta do. Pu adim kita mai non ningkan kilo pon seta me ningkan hini lo dak munit picnic spot pu chini Ke sini ya. bang bom. Ini la pu nali tu arong ladak jitu picnic spot do pu ini dongka sor pene hambren to pu jitu pene latung ka arjulong ini chini ma. Non makke chini bang melang pon seta me chini pon. So nili non ladak si arom si dolo la dia hala jitu dem arom si dolo insam jara ru arom mang ke dutune. Riponali pini abam ko pini doi malada jitu. Ke non makke son cetak bang melang he pon seta me katabe ta arku minang arku kusi katabe ta chini si la cari pon mom lo. Asi non nali tu non jitu last December pen ladak jitu picnic bang starting pon podi. Ceng mom. Last December mane pina pen la program doi pu bang jethari ti. Kirang itu do. Rong pen tu rong tak so na. Nali tu tak jitu ke sapa nali tu pini alang li tu lo pen pini ke pini son bak ini pini awar sai dengun mana ni. Ni tu non makke dengde la hai bang he pon seta me minang ki chodim pu de minang ma pangthir kang ya ta la pen. Hala mani mana tu raki pena jum seta me la abong hai bang bu he de nai. Langlong warga de nang ji. Salang mi cibi bet nang ji. Warjam ke cilang nudang mati di. Kaprek mudin bang ji. Masih lana lo pasini bang ke la kicu hormu bang ke ini dustbin peni bang ilo adin ni bikang bet nang ji. Pulang li sanghona li tu hanang bujai pa melo je jitu non jitu discipline hormo bang kenali tu hanang khani gelo buji gelo jitu dustbin along si jitu wes hormo kenali tu hadak si bi inengi kasi non alang ini sanghon ta churu parlo kasi nali han thank you de ha kasi nali tu non thei thar na me ningkan ki mi hir jumi paji do de ho kado keta bagi ten kicu phan tum hanang paklang lo mati ini sanghona li hanang bujai pa melo la si nali tum pada adim bang nali tu hanang paklang elo jak jitu picnic spot bonai bang kela sinali tum ta naning samjin pen wa ikta me alang li tung jitu chipa kosto pen ke nali tum phan hansina chipa kosto lo pangthir safa lo na sin dagwangoi nali tum enjoy na koring no jitu nengkan kimita na keleng lo non pini 27 December lo nali tum safa kori bom lo lasi nali tum
program kori tungdak ta ba ingun aru so them na exam je aru lana le tu thinglong ajo chui putana ni hangta chota me bang tame lasi sobugri rong ta dok dok war bo goria thebang pute Donmarli tu ho laso dem jitu scheme ki bonai jitu aning kan dolo 2016 aning kan sila so dem ki semar lasi ladak jitu ki semar jitu area amen ladak ke duilo ladak sar siam tuliram rong hang sialang li tumsi so kam ke kewan iglo laso dem ki jitu ke bonai lana le tu thiglo lo ladak aboda bang ke lana le tu thiglo lo like tuliram rong hang apena ko mongol sim timung ta do ik ladak nale tu thiglo lo Donmarli tu ladak jo tapso khal dokok lasi laso khalalong ni non itlap na la bajalo lapo khal hinda paklang la ha khal roi ko mati ti asi mo jitu picnic party tu ki bang tu butia sabso jagat ba inkhir vet tema pakalo pute langmesen tu asi ni re tanon ladak jo ana ni te lang haing han thok ke so Donmarli tu nili tu non hadak jitu picnic sport pati long bang ke kado we sapa ke tangla blo nang li tu thei long lo cho la kalar ba bitang lo non bang ke sinon hem ke jam bu puja lo Donmarli tu lao non bang adam bu puja lo din tu son thak thak lo non bang ke hadak wa tang lo jo kare tu thei long wa tak kado we kalar hi tang khai lo on ke ni ta hem dam bu puja lo an chadam po non ma ke Donmarli tu là đàn mồm lo này chỉ tụi háo lại cái đàn mồm lo đàn non hem đam po bugri chơi mà chơi chinh coi lại cái